أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hvala i zahvala pripadaju Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, na neizmjernim blagodatima u kojima svakodnevno uživamo. Neka su najljepši salavat i selam posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je podučio kako da živimo sretan dunjalučki život i dao nam smjernice kako da dođemo do spasa na budućem svijetu. Neka su najljepši salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitima, sahabima, našim uzortim šehidima i svim vjernicima od Adema alejhi selama do sudnjega dana. Prije svega, na početku proučimo dovu da nas gospodar učini da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah rekao u Kur'anu Kerimu da oni koji iskreni budu bili, šejtan im neće moći nauditi. I da nas gospodar učini da budemo od onih kojima je znanje dato, jer zaista Allaha se najviše boje, u Kur'anu stoji, Allaha se najviše boje oni koji znanje imaju, koji imaju znanje o gospodaru prije svega. I da nas gospodar učini da budemo od onih koji su svjesni dragog Allaha, zato što uvjet za primanje dijela kod gospodara jeste da u toku tih dijela čovjek bude svjestan Allaha. Draga braćo, cijenjene sestre i poštovani prijatelji, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Drago mi da se evo po drugi put u okviru ovih druženja vaših sastavimo i da trudimo se i nastojimo da prenesemo jedni drugima savjete koji će biti ako Bog da od koristi i na ovome svijetu i na budućem svijetu, koji ćemo kao plod ako Bog da uz Allahu pomoć i dozvolu da vidimo na vagi naših dobrih djela. Inače, čovjek kada doživljava svoj dunjalučki život može sve što mu se u životu dešava na dvije strane da podijeli. Ili će to sutra da ti bude na vagi dobrih djela, ili će da bude na vagi loših djela. Jedne prilike me neki mladić upitao za neki propis u islamu u kojem se ulema razilazi. Gdje ima razilaženje. Sada pitan mene da li je taj propis takav i takav status. Ja ga pitam, dok ti radiš tu stvar, da li ti melek na desnom ramenu piše dobro djelo i ima li posla melek na desnom ramenu? Kaže nema. A da li ova na lijevom ramenu ima posla? Ne znam. Čim ne znaš da li ima posla melek na lijevom ramenu, a desni sigurno nema, onda tu stvar treba da ostaviš. Ovakvo okupljanje na ovakvim mjestima druženja Allaha radije, ako Bog da uz gospodare u dozvolu sigurno stvar za koju se možemo nadati da nam sada melek na desnom ramenu piše i uz gospodare u dozvolu ako Bog da to nađemo na budućem svijetu. Evo, ne znam, čuje li se gore dovoljno, ima li potrebe da još malo povisim ton, ukoliko ima potrebe da ustane, možda će biti još lakše da dostavim poruku do zadnjih ovih safova gore. Koliko bude bilo potrebe, molim vas, javite, jer nikad se ne zna, možda će oni u zadnjim safovima bolje razumjeti čut nego bi u prvim safovima. To je poslanička, sallallahu alejhi ve sellem, uputa, jer znate da on rekao, kaže, prenesite, pa možda onaj ko čuje bolje će razumjeti nego vi koji ste direktno od mene čuli. Zbog toga, ukoliko bude neki problema u ovom kanalu komunikacijskom, molim vas, samo kažete mi da povisim ton ili da ustanem ili bilo što bude potrebno. Evo da odmah pređemo na temu, konkretno da govorimo. To je tema koju mi, evo na početku sam proučio ajeti sure Asr, koju mi vjerovatno, pretpostavljam, svi znamo na pamet, učimo je na namazima zato što je kratka, pa onda ćemo brže završiti. Znamo prijevod te sure, znamo značenje, ali ovako realno gledajući u našem životu, Boga mi, postavimo sve pitanje da li nama vrijeme uzalud prolazi ili smo zadovoljni sa tim kako iskorištavamo svoje vrijeme. Pa sam htio večera samo da, vođen onim što vidim kako naša omladina uglavnom vrijeme svoje provodi, kako olahko shvatamo blagodat vremena koju nas Allah počastio, da makar nekoliko savjeta prije svega sebi dam, onda i vama, kako da svoje vrijeme na što bolji i pravilniji način iskoristimo, usmjerimo, da bismo bili od onih koji su u pozitivnom kontekstu spomenuti u ovom ajetu. Jer Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu u suri Asr spominje dvije vrste ljudi, odnosno spominje da je svaki čovjek na gubitku osim onih koji imaju neke karakteristike. Znači, ili si na gubitku, ili nisi na gubitku. Ili si u prvoj kategoriji ili drugoj kategoriji. Vjernikov cilj je da bude u ovoj drugoj kategoriji. Prije svega, nakon ovoga ajeta i svaki govor treba da počnemo sa Allahovim govorom, jer to je najplemenitiji govor. Želim da počnem svoje izlaganje sa poslanikovim
sallallahu alejhi ve sellem hadisom u kojem kaže vjerodostojna predaja: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Kaže alejhi salatu vesselam, dvije su blagodati prema kojima su nemarni većina, kaže, ljudi. Dok je rekao većina ljudi, to znači da postoji mali broj ljudi, manjina, koji nisu nemarni prema te dvije blagodati. Koje su to dvije blagodati? As-sihhatu wal farag. Kaže, to su zdravlje i slobodno vrijeme. Zdravlje i slobodno vrijeme. I mi većinom, dobro znate, Allah daje da budemo bolesni. Jer imate, i to je blagodat od gospodara svih svjetova, ali u stanju bolesti čovjek nije spreman da radi neke druge korisne stvari za sebe, za svoju porodicu i tako dalje. A da kažem, gubi vrijeme u bolesti, ne može da radi svoje dunjalučke potrebe. I zbog toga čovjek ne cijeni zdravlje, počne ga cijeniti tek kada dođe u stanje bolesti. Ali da znate, za hadis poslanika alejhi salatu vesselam u kojem kaže: "Inna Allaha yabtali 'abdahu al-mu'mini bis-saqam hatta yukaffira anhu kull dhanbin." Kaže, Allah iskušava svoga roba sa bolešću. Ovdje se prije svega misli recimo sa prehladom, s ovim sezonskim bolestima. Kaže, sve dok od njega ne otkloni, sve, kaže, njegove grijehe. Znači, u jednu ruku i bolest je milost, ali treba zdravlje čovjek da cijeni. Znači, mi spoznamo vrijednost zdravlja kada? Onda kada ga izgubimo. I to je sada dunjalučka, da kažem, dunjalučka sekvenca. A kada će čovjek da spozna vrijednost slobodnog vremena? Tek, naravno, mali broj ljudi će to da spozna, kao što je rekao alejhi selam, na dunjaluku. Ali svi ljudi spoznaju vrijednost zdravlja kad postanu bolesni. A većina ljudi će spoznati vrijednost slobodnog vremena tek na budućem svijetu. Tek kada bude kasno da se to slobodno vrijeme vrati. I zbog toga ulema kaže, zamisli, kaže, da je svaki naš udisaj kao jedan sanduk. I sada postavi sve pitanje šta ćeš u taj sanduk da staviš. I doći ćeš na sudnji dan i otvarat će se jedan za drugi sanduci koji si ti donio pred gospodara. Po jednom sanduku imaš, kaže, nemar, imaš spominjan, imaš psovku, imaš nemar, imaš da si radio neke grijehe i tako dalje. I sve tako, jedan, drugi, 10 tako sanduka s kojima gospodar nije zadovoljan. Onda se odjednom desi 100 sanduka, 1000 udisaja gdje se piše pola sata prvo na islamskom predavanju. Pa onda nakon toga opet dođe neki grijeh i tako dalje. Znači, čovjek je stalno u izboru kako da ispuni te svoje udisaje. Da li sa pokornošću Allahu ili da li sa nepokornošću gospodaru. To je čovjeku lični izbor. Ali činjenica je da je poslanik alejhi selam kazao na dvije blagodati koje malo koristimo. Zdravlje i slobodno vrijeme. Zdravlje i slobodno vrijeme. Čuli ste vjerovatno, i to se često u narodu kaže, kako će doći vrijeme kada ne imamo nikako bereketa, kako nam nekako brzo dani prolazi, sad pa sad godina, sad pa sad semestar, tek što sam se okrenuo opet ispiti i tako dalje. Znači, vidimo kako vrijeme nekako brzo prolazi. Šta to znači? Nedostaje na bereketa u vremenu. Vi znate šta je bereket? Bereket je onaj blagoslov koji Allah daje nekom robu svome u nekoj stvari koju ima. I zbog toga imate ljude koji imaju 300 maraka platu, Allah im dadne bereketa u tih 300 maraka da može čitav mjesec da im bude još je u stanju da nekoga možda pomogne malo. A imate ljudi koji imaju po 1000-2 maraka platu, a nisu u stanju, uvijek kažu, fali mi još za ovo, fali mi za ono. To znači bereket. Tako isto imate ljudi kojima Allah dadne bereket u vremenu. I vidiš da njem 24 sata malo. Zato što sve vrijeme koristi na pravilan način. Nastoji da u tom vremenu kojem Allah dao kao blagodat zasluži milost svoga gospodara, zadovoljstvo Allaha dželešanu. To je s jedne strane. A s druge strane imate omladinu koja dođe i kaže, kaže, još 6 sati do utakmice, šta da radim do tada, pa kako da ubijemo vrijeme, pa šta sutra da radimo, pa gdje da izađemo. Znači razmišlja kako, na koji način da svoje vrijeme provede u besmislici. To je pokazatelj da nema bereketa u svome vremenu. I znate da je Muhammed alejhi salatu vesselam rekao u onom hadisu da će doći vrijeme kada će jedna godina trajati kao mjesec, kada će mjesec trajati kao sedmica, sedmica kao dan, a dan kao sat, a sat kao varnica. U tumačenju ovoga hadisa imamo više mišljenja, ali jedno mišljenje kojim se posebno sviđa razlog. Zašto je to tako? Zašto se gubi bereket u vremenu? Jednostavno objašnjenje. Kad radiš dobro djelo neko, evo uzmimo primjera radi, na primjer teraviju. Posebno ako ste klanjali teraviju hatvom u našoj čaršijskoj džami ili tabačkom mešćidu. To ti traje ko teravija, je li tako? Nikada završi, znači sat, 2, 3, dugo traje. Teško ti nekako dosadi ti, izmoriš se, zabolete noge, milion ti tema, ideja dođe na namazu i tako dalje. To recimo nek traje sat i pol, 2 sata, prosječna neka teravija. U isto vrijeme kad utakmicu gledaš 90 minuta ili seriju neku ovu sada indijsku koje traju duže ovako, to ti prođeš sad pa sad. Čak imaš volje da gledaš i drugu, i treću, i petu. Razumijete? O čemu se radi? A kad ti neko poslije teravije rekao, hajde još samo 2 rekata, ma daj, brate, klanju sam na filu, dosta, ja sam svoje ispunio, nemoj više. Znači, ne treba preterivati u ibadet, molite, nemoj više. A kad bi seriju ponudio neku ili utakmicu, možeš i pregled i da probudi se u 1:30 na utakmicu, sve može. Razumijete? Zašto nestaje bereket u vremenu?
Zato što kad radiš korisne stvari, kad radiš hajrli stvari, onda ti imaš osjećaj da vrijeme sporo teče. Da ti sporo prolazi vrijeme. I što god više hajrli korisne stvari radiš, ti imaš osjećaj da imaš puno vremena. Razumiješ? Znači da treba da to vrijeme sporo teče i ti ga ispunjavaš sa korisnim stvarima. Kad radiš besmislene stvari, onda ti vrijeme brzo prolazi. I onda ti sebi kažeš, pa sad malo prije sam bio tu, pa sad opet noć, opet semestar, opet rasput. Razumijete? Znači, kad besmislice, besposlenost neku imaš u svom životu, to ti sad pa sad prođe. I zbog toga ulema je rekla, od pokazatelja da je Allah zadovoljan s nekim, ili da je srdit na nekog groba, kako vrijeme svoje koristi. Ovo da znate, ovo su, ulema je rekla, kaže, ako vidiš da ti nedostaje vremena, ali za korisne obaveze, za korisne stvari, tada to je znak da je Allah dželešanu zadovoljan s tobom. Znači, kad imaš situaciju, vidiš jednostavno, fali ti vremena za sve tvoje obaveze, za sve tvoje aktivnosti. Toliko se, da kažem, pomažeš drugima, izmetiš, učiš, studiraš, nastojiš da stekneš vještine, korisne stvari radiš, dok si na internetu, dok čitaš, dok hodaš u tramvaju, dok ideš, dok se voziš, šta god korisno pokušaš svoje vrijeme da provedeš. Kasnije ćemo dobijati na koji način. Ti tada vidiš da nekako uvijek ti, hajde da kažem, nedostaje vremena. I zbog toga ulema je rekla, kada bi se mogli da kupimo bilo šta, kaže, prva stvar koju bismo mi kupili bilo bi vrijeme. Kaže, pa od koga biste kupili vrijeme? Kaže, od onih koji su besposličari. Jer oni koji shvatili važnost vremena, njima je 24 sata malo. Oni koji nisu shvatili, njima je 24 sata puno. Probudi se u 12, kaže, joj, ko će izdržati sutra do 6, sutra. Zato što on svoj dan ispunio besmislicama i nema nikakvog smisla u njegovom danu, u njegovom vremenu. Razumijete? Zbog toga da znate, kad primijetiš, recimo da ti prođe 3, 4, 5, 10 dana, a ništa korisno nisi uradio, nisi ništa novo naučio, nisi nikom pomogao, nisi nekoga uputio, usmjerio, nisi nikakvo dobro djelo uradio, to su momenti kada si izgubio bereket u vremenu i već tragovi da je Allah srdi s tobom. Tragovi, ne kaže nego tragovi. Kad vidiš da koristiš svoje vrijeme korisno, da ljudi od tebe imaju koristi, da si ti nešto novo naučio, da si ti nekoga drugoga podučio i bilo što drugo da si uradio, da od tebe ima neke fajde na ovome dunjalku i da ti dani tako prolaze, to je pokazatelj da je Allah zadovoljan s tobom. To je ulema tako rekla. Znači, shodno kako vrijeme svoje koristiš, kako ti je vrijeme ispunjeno, toliko shodno tome i zadovoljstvo tvoga gospodara ili sržba tvoga gospodara s tobom. Dobro. Ova sura koju smo na početku citirali, nedavno sam čitao, možda ste vi gledali, tumačenje te sure, jedno savremeno, zanimljivo tumačenje koje mi se svidjelo. Vel asr inel insane lefi husr. Tako mi vremena. Čovjek je zaista na gubitku. Allah kaže inel insane, to znači svaki čovjek je zaista na gubitku, osim onih. Kad Allah nešto kaže da se svaki čovjek, to uvijek znači da će izuzimati neke ljude od te kategorije, svi ljudi. I zbog toga da navedemo sebi jedan primjer, da pokušamo da konkretiziramo, da svojim glavama zamislimo ovu situaciju, ovu suru, kroz jedan slikovit primjer koji sam našao nedavno u nekim knjigama. I zamislite sad ovako, pokušajte sad da me malo pratite. Kaže, zamisli sada da se nalaziš u situaciji da se utapaš u nekoj vodi, u moru se utapaš. Da si u nesvijesti, znači nisi svijest, zaspuo si. Šta se dešava, imaš vremena ili nemaš vremena? Znači, utapaš se u moru i nesvijesti si. Samo tvoje tijelo toni dalje. Propadaš u vodu. Imaš li vremena ili nemaš? Naravno da nemaš vremena. Znači, nemaš vremena. Vidite sada, znači, kaže gospodar, tako mi vremena. Da vrijeme nije nešto važno u našim životima. Ne bi se Allah s tim stvarima kleo. Ne bi se Allah zakleo sa nečim što je bezvrijedno. Nego Allah se kune sa stvarima koje vrijednost neko imaju. Inače, riječ asr u arapskom jeziku dolazi, šta još vas asocira kad se kaže asr? Šta vam upada prvo asr? Imate li kakav namaz da vezan za asr? Salatul asr. Koji je to namaz? Ikindija namaz, bravo. Razlog zašto je ikindija nazvana asr, zato što dolazi krajem dana. Na koncu dana. Znači, ikindija dolazi krajem dana kada ističe dan, kad završava dan i zbog toga se ikindija zove asr. Asr je vrijeme koje ističe, vrijeme koje prolazi. U arapskom jeziku asir znači sok, a sok nastaje kad iscijediš iz neke voćke sok. Znate kako sok nastaje? Znači, asir je sok. Koristi se na nekoliko mjesta u Kur'anu ovaj glagol u značenju cijeđenja. Kod Jusufa alejhi selama tamo ima, kaže, vidio sam kako cijedi tamo, kako cijedi vino. Znači, spominje se ova riječ, korijen ove riječi u kontekstu cijeđenja, isticanja, prolaska. Asr je vrijeme koje tebe cijedi, vrijeme koje ti ističe. To ti isto kao kad sjedneš u auto i sada ne znaš svoj cilj ili znaš svoj cilj. I vi znate dobro da je najteža stvar, ovih pogotovo koji vozi. Sjedneš u auto, pun ti rezervoar goriva, kreneš da ideš putem i sad ne znaš gdje ćeš da ideš. Nije žena još rekla u koji će marke da ode i sad ti dok ideš putem, hoćeš li desno ili ćeš lijevo. I ti sad ne znaš gdje ćeš da skreneš. I možeš se voziti čitav dan tako i šta se na kraju desi? Ne dođeš na cilj, a nemaš goriva.
Takav je život ljudi koji nisu odredili cilj u svome vremenu, u svome životu. Znači, to su ljudi kojima svaki dan se smanjuje njihovo gorivo. Svaki dan se smanjuju dani koje imaju, koje im Allah podario, a nisu odredili cilj. Ne znaju hoće li desno ili će lijevo. Već kad god dođu na neku raskrsnicu, oni su u dilemi. Oni imaju pitanje i uglavnom izaberu pogrešan put. To je smisao upute koju mi imamo. To je smisao vremena kojeg je nam Allah dao. Što ti u vremenu koje imaš, znaš kojim putem treba da ideš. Znači, to je značenje riječi asr. I znam si sada, utapaš se, nesvijesti si, nemaš vremena. Šta je prva stvar koju moraš uraditi da bi se izbavio iz te situacije? Prva stvar koju moraš uraditi. Šta moraš? Probuditi se, naravno. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Svaki čovjek je na gubitku osim oni koji vjeruju. Vjerovanje je buđenje. Vjerovanje je buđenje. Znači, jedne prilike Hasan al-Basri drži predavanje nekim ljudima. Ja znam takve slučajeve. To da Allah dželešanu u srca nam učini od onih koja su svjesna gospodara. I da nas učini od onih koji primaju pouku kad nešto čuju. Jer Allah hvali te ljude, kaže alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Čuju, kaže, nešto pa slijede najljepše od tog govora. Ja znam, ima ljudi džematlija 2 godine i vazim istu stvar na hudbi. Nikad se nije njegovo ponašanje za milimetar popravilo. Za procenat jedan se nije popravilo. Znači, uđe na jedno, izađe na drugo. U smislu, kaže, Hasan al-Basri drži predavanje takvim ljudima. Kaže, šta je ja, kaže, držim vam predavanje, držim vam govore. Ali kaže, ništa na vas ne utječe. Apsolutno vam sve jedno. Kaže, oni kaže, pa šejh efendi, možda na srca spavaju, kaže. Kaže, kamo sreće da spavaju. Jer kaže, da spavaju jednog dana bi se probudila, ali vaša su srca mrtva. A kada je nešto mrtvo, ne može se probuditi više. Zbog toga postavio sve pitanje koliko na tebe utječu ajeti, hadisi, hikaje, druge stvari koje čuješ, vidiš, pročitaš i tako dalje. To je pitanje veoma važno. Illa alladhina amanu, oni koji imaju, koji vjeruju. Znači, prvi uvjet da bi svoje vrijeme koristio na pravi način je da se probudiš, da se trgneš iz nemara, da ne budeš od onih koji spavaju. Znači, da budeš svjesna da je iman najveća blagodat koju ti Allah dao. Iman. To je najveća blagodat. Koliko ljudi će s ovoga svijeta otići, veliki metak iza njih ostaje, ali imana nema u srcu, ništa mu to ne vrijedi. Ali koliko će njih golih ruku i praznih džepova otići pred gospodara, ali sa imanom u srcu i postaje najbogatiji čovjek na onom svijetu. Znači, prva stvar, mora se probuditi u tom stanju. Bez obzira čak kada sanjaš najljepši san, možda ti sada toneš u nesvijesti i sad sanjaš najljepši san. Sanjaš da voziš najbolje auta, da imaš najbolju kuću, da si u najljepšem uživanju, da si najpopularniji čovjek, da si najbogatiji. Sanjaš neki san koji je možda nešto vrhunac tvojih nekih dunjalučkih težnji. I koliko god da je taj san lijep, ukoliko se ne probudi, šta će biti posljedica? Gotovo, kraj života. I znam si sada ustaneš, probudiš se ti, dozoveš se, ili te neko probudi. I ti sad kažeš, ma pusti me, kaže, sanju sam tako dobar san, daj da nastavim da spavam, da se vratim da spavam. To bi značilo da ili si lud, ili stvarno ti nije stalo do života. I tako isto razumijevanje, nažalost, svaki dan ljudi koji spavaju vide da ovaj dunjaluk je prolazan. Vidiš da ovaj dunjaluk ima smisao. Vidiš da ovaj dunjaluk ima gospodara koji dunjalukom upravlja. Vidiš da sve ovo ima neku svoju, ima da kaže svoju liniju kojom se sve odvija. I ti treba u tu liniju da se uklopiš, da se pronađeš na pravoj putanji. I ti kažeš jednostavno, ma nije to za mene. Ili to nije istina. Ili ne postoji budući svijet. Nema toga hireta. Samo ovaj život je istina. Jednom se živi, jednom se mre. Razumijete? Znači, ljudi vide svaki dan. Vide svojim očima da dunjaluk prolazi. Jer nema nijednog čovjeka kojeg smrt neće zadesiti. A opet on spava. Znači, on koliko god da radi dobra djela, koliko god da s drugima preporučuje neku istinu da je strpljiv, on još uvijek gubi svoje vrijeme. Zašto? Jer nema prvi važan dio iz ovoga ajeta, to je illa alladhina amanu. On ne vjeruje. On se još nije probudio. Znači, prva stvar, moraš se probuditi. Kad se probudiš, vidio si sad toneš, propadaš, gubiš, nemaš više daha, trošiš se što si imao zraka u plućima i tako dalje. Šta je sljedeća stvar koju moraš da uradiš da bi spasio svoj život? Isplivati. Moraš isplivati, bravo. Znači, moraš da plivaš, moraš da ideš, moraš da dođeš do zraka, naravno. Gledajte sad ovdje, čak i u slučaju da čovjek ne zna dobro da pliva, ili čak da ne zna nikako, instinkt njegov će ga tjerati, naučit će ga da pliva. Njegova će ga neka unutrašnja snaga motivisati da dođe do vrha, da dođe do površine kako bi došao do zraka. Jer želja za životom je jača od svega. Tako isto želja vjernika za hiretom treba da bude jača od svega na dunjaluku. I kada dođeš, ovo je sada drugi dio ajeta. Prvo smo rekli, illa alladhina amanu wa amilu salihati. Znači, oni koji vjeruju, znači koji se probude, koji se iz nemara trgnu, koji ne žele da im srca spavaju više, koji žele da žive u svojim grudima tu vjeru. To je prva stvar da bi mogao da pređeš dalje, da svoje vrijeme korisno provodiš. Kaže, wa amilu salihati, i koji radi dobra djela. Evo plivanje sti tamilu salihati.
To da dođeš do zraka, da dođeš do toga, da nastaviš da živi su dobra djela. Koliko god da je teško, vidiš, ti ćeš tad naučiti plivat. Koliko god slabo da plivaš, ti ćeš se truditi da dođeš do površine. I onda ti dođeš, kažeš, ja ne znam da klanjam, pa ja to ne mogu. Nauči, brate dragi, nauči sestru. Ja ne znam da učim Kur'an, ima evo kurs ufare, odješ tamo, naučite efendija i onda si u stanju da učiš. Ja ne mogu to i to, možeš sve. Samo nemoj da tražiš sebi opravdanja. Moraš da budeš od ljudi koji rade ova dobra djela. Znači imaš ubjeđenje, moraš početi raditi dobra djela. Dođeš do površine, dođeš do vrha, uzeo si zraka sada. Taman kreneš da izađeš, da dođeš do kopna, kad vidiš zapenjeti noga dole, na tvojoj nozi je lanac koji je vezan za tvoga najboljega prijatelja. Ili tvoga nekoga, onoga ko ti najbliži u životu. Najbolji prijatelj, ili tvoj možda dijete, ili tvoja supruga, ili neki tvoj brat ili sestra, bilo ko ti najbliži u životu. Vidiš vezana ti je noga za njega, a on isto u nesvijesti ili ona u nesvijesti se nalazi na dnu tog mora dole. I šta sad moraš da uradiš? Jer ti ne možeš da izađeš zato što ti ona, a osoba ti sada stvara otpor. I onda ne možeš da izađeš dok se ne vratiš po nju i moraš da dođeš dolje i moraš da probudiš tu osobu da kažeš, slušaj, kaže, nalazimo se tu i tu, ako ne izađemo za 5 minuta, oboje smo gotovi. I ti dođeš do te osobe, do svog najboljeg prijatelja, do svoje najbolje prijateljice, do najdraže osobe sa kojom svaki dan živiš, sa kojom se svaki dan susrećeš, kaže, slušaj, situacija je takva. Ukoliko se ne probudiš, oboje smo gotovi. On isto sanja neki svoj stan u svom nekom nemaru i kaže, ma pusti me, nemoj mi te priče, pa nemoj tako, ma nije to istina, ima ovaj samo jedan život i tako, nemoj mi to da pričaš, ja sam sada u svojoj realnosti. I ti sada možda čak i ne voliš tu osobu. Možda to čak da kažem, bliska ti osoba, ali nije ti draga srcu. Koliko god da ti možda i nije draga, moraš da je probudiš. Zašto? Jer u slučaju da ti nju ne probudiš i ti ode sa njom u ambis. I ti propadaš sa njom. I ti nju nagovoriš tu osobu. I uspiješ da joj kaže, slušaj, istina je da smo sada pod morem, istina je da gubimo zrak, a moramo da izađemo na površinu. I to je sada, vete vasao bil haki, preporučuju jedni drugima istinu. To je treći aspekt da bi svoje vrijeme korisno provodio. Znači, kada počneš da vjeruješ, probudiš se. Kada ti radiš dobra djela, znači, prvo iznutra dolazi promjena. Znači, ovdje se desiti mora nešto. Druga stvar, individualni plan. Znači, moraš na sebe da radiš. Ali u isto vrijeme, paralelno, moraš da koliko možeš drugima preporučuješ istinu. Drugima počneš preporučivati istinu. I sada probudiš ti tu osobu tu, dođete do površine i onda primijetiš da je za nogom te osobe još nalazi se lanaca, desetine, stotine lanaca, tu su tvoja majka, tvoj otac, tvoj sin, tvoj brat, tvoja sestra, tvoj prijatelj, prijateljica, neko ko ti je života i s kim se svakodnevno srećeš. Da su svi oni vezani lancima, da se svi nalazi na dnu mora i da svi spavaju. I šta će onda da kažeš? Ukoliko i njih ne izbavimo, i ja propadam. I vratiš se do jednoga, pa i njega probudiš i ideš gore. Pa vratiš se do drugoga i njega probudiš i ideš na površinu. Šta je potrebno za taj proces? Da svakom čovjeku kaže, slušaj, ovo je istina, nemoj tako da radiš. To je laž i nemoj to da radiš. Ovo je istina, ovako moraš da radiš, a ovo je laž, ovako ne smiješ da radiš. Šta je potrebno za taj proces? Da bi čovjek bio ustrajan. Mora imati sabor. I vete vasao bil hake, vete vasao bil sabor. I zato kad budeš razumio da kroz tvoje vrijeme, ove 4 su karakteristike bitne. Da bi vrijeme ti bilo pravilno raspoređeno, tek tada ćeš biti od onih koji ne gube svoje vrijeme. Tek tada si od ljudi koji si krenuo putem da ti Allah sutra kaže ti si svoje vrijeme iskoristio onako kako sam ja zadovoljan. I zato ću ti ja sada da dam ono čime ćeš ti da bude zadovoljan. Znači, prva stvar, još jednom ponavljam, da mi probudimo sami sebe iz nemara. Sad ću još malo konkretnije, samo par koraka vezano za to. Druga stvar jeste da radimo na sebi, individualno. Ali nemojte da upadnete u zamku i da kažete sada, kao što šeitan kaže, ma šta ti imaš njoj da govoriš o tome kad ti to ne radiš? Ili šta ti imaš njoj da govoriš kad ti to ne radiš? Gledajte, nema idealnih ljudi, nema perfektnih ljudi. Koliko da vi znate moje grijehe, ne bi došli nikada ovdje da me slušate. Ili bilo kojeg drugog predavača. Nema perfektnih ljudi, ali poenta priče je da na sebi radiš koliko možeš i da drugima paralelno preporučuješ istinu i da si strpljiv na tom putu. I znajte da u džehennemu postoji jedna vrata, kaže, na koja će da ulaze ljudi koji se nisu brinuli za svoje porodice. Čovjek kojem je bilo svejedno kako mu se žena ponaša, kako izgleda, kako se oblači, kako mu se djeca ponašaju, da li ustaju na sabah, da li ne ustaju, svejedno kako vrijeme prolaze. Znači, odgovornost za ljude koji će da kaženi zato što nisu gledali kako njihov najbliži krug ljudi živi život u svojim, na ovom dunjalku koji im Allah dao. I zbog toga je obaveza prije svega nas, na sebi da radimo, u svojim porodicama. A onda malo pomalo u našem društvu koliko možemo. Svako na svoj način. Znajte da je najbolji način pozivanja Allah kroz lijepo ponašanje. To je najbolji način sigurno. Ne možeš ti nikoga pozvati u gospodara, u vjeru, koliko ti sam sebe ne odgojiš i ne kažeš sebi neke stvari. Nakon toga ti ćeš kroz lijepo ponašanje onima koji ne znaju šta je Islam, onima koji ne znaju šta je Kur'an, koji ne znaju šta je namaz, objasniti da su to najveće vrijednosti koje može jedan čovjek u svom životu da ima.
Ovo je bilo ukratko razumijevanje ove sure, a sada konkretno da budemo, samo par konkretnih koraka. Šta bi mi prvo trebali da uradimo ukoliko želimo da budemo od ovih ovako idealni, savršeni, perfektni, koji smo sad spomenuli gore. Malo je perfektni, Allah kaže, svaki čovjek je na gubitku, osim ovih koji su se toliko izgradili da oni vjeruju da rade dobra djela, da preporučuju istinu, da su strpljivi. Prva stvar, mi moramo da budemo sami sebi, da kažem doktor, u smislu da moramo da primijetimo svoje simptome, da uočimo naše slabosti. Moraš biti u stanju da uočiš svoje slabosti. Moraš biti u stanju. A moraš biti u stanju da uočiš i svoje vrline. Ne sa ciljem da se uzdižeš iznad drugih, ne, nego sa ciljem da te vrline koristiš Allaha radi na korist svoju, na korist zajednice i tako dalje i tako dalje. To je obaveza. Evo samo konkretno kroz hadise Muhameda alejhi salatu vesselam, zašto je, kako je on odgajao ashabe da primijete u drugim, da primijete, da znaju da prepoznaju svoje slabosti i da znaju da prepoznaju svoje jače strane. Kada vam dolaze na ashabi tamo, znate, kada ga pitaju koje je to najbolje djelo, pa jednom koji je ovako slabije bio fizičke konstitucije, kažem, najbolje ti je djelo da budeš dobročinitelj prema roditeljima. Onaj koji je bio jače malo fizičke konstitucije, što kaže, el džihadu fi sabilillah, ideš u džihad. Onaj koji je imao običaj, imao temperamentan, onaj karakter mu je bio zapaljive prirode. Šta mu kaže? Nemoj da se srdiš, razumijete? On prepozna za svakog čovjeka njegovu najslabiju tačku. Tako isto mi kao sledbenici poslanika alejhi salatu vesselam prepoznaj svoju slabu stranu. Reci, ja svoje vrijeme gubim previše u ovo. Previše gubim vrijeme zato što previše sjedim za internetom. Previše gledam bespotrebne stvari na televizoru. Previše bez veze pričam. Previše možda gledam utakmice. Previše radim, razumijete? Ili malo radim korisne stvari. Malo učim Kur'an. Malo sam posvećen da nešto korisno danas uradim. Malo sam posvećen tome da korisno nešto naučim. Razumijete? Moraš svoje simptome da sam sebe ocjeniš. Sam sebe moraš dijagnoz da daš. To je prva stvar da bi vrijeme koristio. Zato kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, zaista ova vjera je jaka, čvrsta. Pa zato postupajte sa njom lagano, polako. Ovo je sad bitna stvar. Kad ovo sve uočiš simptome. I znaš, tvoja mahana je zato što 16 sati od 24 sata dnevno provedeš, ne znam, nija za Facebookom. Da ti je to da riješiš, na primjer. Tvoja mahana je zato što prođe ti 7 dana u sedmici, nisi pročito nijedne stranice korisne knjige. Da ti je da se natjeraš na to. Navodim banalne primjere, svako zna sebe. A s vami sa sobom budite iskreni. Odgovorite sebi šta je svakom od vas sada što ga najviše tišti, što ga najviše boli. To vama prepuštam i između vas i gospodara. Kad odlučiš da riješiš to pitanje, šejtan ti opet dođe, znate šta kaže? Kaže, ti si to odlučio, sada nećeš više da budeš nikako na Facebooku ili ćeš sad svaki dan da čitaš 100 stranica neke knjige, kaže, odmah kad je sutra idi tu knjigu čitaj tako, odmah sutra 3 džuza proči ili odmah sutra nemoj nikako da aktiviraj se s Facebooka i dan, dva stoji čovjek pukne psihički, ne može to da podnesi. Je priroda čovjeka da ne idu tako promjene. Ovdje je bitno da znate i da znamo da kad hoćeš da se mijenjaš, to ide postepeno. Postepeno proces promjene ide. Kaže Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu. Šta je dokaz za ovo? وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kaže Allah dželešanu, kaže mi smo nebesa i zemlju stvorili u 6 vremenskih etapa, a nismo se uopšte umorili, u smislu nije nas dotakla neka teškoća. Kažu učenjaci mufesiri koji tumače ovaj ajet, da li Allah dželešanu, svemogući gospodar, uzvišeni Bog, da li je bio u stanju da za treptaj oka stvori nebesa i zemlju? Naravno da je bio u stanju, ali je htio da svoja stvorenja, Allahove robove, poduči da nema velikih stvari preko noći, da nema velikih stvari bez procesa, da je za velike stvari potrebno vrijeme. Allah nas podučava kroz Kur'an, podučava nas kroz stvaranje svemira i svijeta u kojem mi svakodnevno živimo. Zbog toga je bitno da znamo, kad odredimo sebi neki cilj, neku promjenu, da malo pomalo ulazimo u tu stvar. To je najvažnije stvari koje nas sunet uči. Da znaš da ne možeš odjednom uzeti neki veliki zalogaj, nego moraš malo pomalo da bi došao do neke veće spoznaje. Još jedan primjer iz Kur'ana ću vam navesti. Taj primjer inače mene fascinira kako je Musa a.s. Jedan od razloga zašto, znate koji je poslanik najviše spomenut u Kur'anu je Musa a.s. To rekao sam već. 10 Kur'ana, kuranskih kazivanja na njega odvojena. Na Musa a.s. Jedan od razloga, naravno zato što je bio poslanik poslan Benu Israilu, sa kojim će muslimani uvijek kasnije imati različite konotacije i odnose, to su razna tumačenja, ali evo, nešto što je mene upalo čitajući Kur'an, razmišljajući o tome, subhanallah, Musa a.s. ima nekako najviše osobina, da kaže, svakodnevnog čovjeka. Razumijete? Kao da najviše liči nekom običnom, svakodnevnom nekom čovjeku koji se svaki dan u životu nailazi na neka iskušenja. Pa znate da ono kaže, gospodar, ja to ne mogu, daj mi brata Haruna. Pa gospodar, ja tepam, pomozi mi. Pa ubije čovjeka. Pa dođe, pomogne onim djevojkama tamo. Znači sve one prirodne, neke ljudske, svakodnevne naše relacije, kao da su kod njega sastavljene, sve bila tu. U tom smislu nekako. Ljudske te konotacije, kao da su kod njega prisutne.
Kaže Musa a.s. kada mu Allah dželešanu, jedna od njegovih muđiza je bila, znate da mu Allah dao da njegov štap se pretvara u zmiju. Kaže Allah dželešanu kada je prvi put Musa došao na taj veliki test, tu veliku muđizu kada je vidio svojim očima, Allah mu kaže elki asak, baci svoj štap. Kaže, i Allah u tom trenutku kaže dadne da taj štap postaje zmija, zmijurina, da kažem prijevod ove riječi. Kaže felemma ra'aha tehtezu kenneha džannu wala mudbira wa lam yuqim. Kaže kad on vidi da je to kaže zmija, kaže ogromna zmija. Kaže on kaže ustuknu, kaže i naokrenu se. Prepao se toliko da okrenuo se i nije se ni vratio, razumijete? To je prvi put bilo. Znači takva njegova prvi odnos prvi susret sa tom muđizom bio takav. Znači njegov tevekul je malo pomalo tek rastao. Nije mogao da sažvače na početku taj veliki zalogaj. Ali kroz vrijeme, polako, kroz proces, on je došao do jačanja tevekula u svome srcu. Ako Allah kaže Musa uradi to, povudaš će u Allaha. Kad nakon toga, nakon nekog vremena, došao je pred one sihirbaze tamo. I kaže Allah dželešanu da baciš svoj štap. Kaže kada je bacio štap, opet štap postaje zmija. Kaže tada Allah u Kur'anu فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ Musa. Kaže Musa u sebi tad osjeti malo zebnje, malo straha. Ali nije ustuknuo, nije pobjegao, nije se okrenuo. Znači već se njegov tevekul u Allaha povećao. Već je njegova vjera u njegovom srcu jača postala. I nakon toga Allah kaže ja Musa la tehaf inneke entel a'la. Musa ne boj se, kaže, ti će zaista da budeš gornji, ti ćeš da pobjediš. To je druga stvar. Treća faza je bila kad dolaze pred ono more, znate tamo. Kaže sad onaj narod, sav sa Musaom trče, zajdihani i želi da se spasi od faraona koji im je tik za petama. Kažu Musa, ja Musa inna le mudrekun. Kaže Musa samo što nas nisu stigli. Znate šta Musa kaže? Kaže kella inne me'i rabbi se jehdin. Kaže nikada nas stići neće. Sa mnom je gospodar moj, on će nas uputiti. A koliko je veća situacija kad dođeš pred more i ne znaš kud dalje od situacije da baciš jedan štap. Kad je štap bacio, kada je vidio da se pretvorio u zmiju, sam je bio tu. Ali opet je ustuknuo. Jer tek tada njegova vjera je polako tinjala u njegovom srcu i pomalo rasla. A kada su došli u situaciju pred more i svaki razuman čovjek kad dođe pred more nema dalje. Zamislite njegovog tevekula, njegovog oslanjanja na gospodara, njegove vjere, kako ga je vrijeme odgojilo, da on je u stanju da kaže Allah nas neće napustiti u situaciji koja bezizlazno izgleda. I šta Allah daje da se more razvije na dvije strane i znate šta je dalje bilo. Hoću da kažem, proces promjene u našim životima polako ide. To nije proces koji ide preko noći. Vi znate dobro da groznica koja danas najviše mlade ljude hvata, nažalost je groznica tih brzih rezultata. Pa završiš fakultet, odmah posod, 3000 maraka plate, molim te da sam osiguran i da imam ugovor na neodređeno, molim te, nema tu priče nikakve. Odmah želi da bude sad neka velika, da bude na nekom velikom stepenu, da ima veliki položaj, veliku platu, tako dalje. A ne, nego svaka dob u čovjekovom životu ima svoje iskušenja. I sada trenutno, recimo, omladin koja završava fakultete, uglavnom je problem posla. I to ti najveće iskušenje. Nema posla, nema ugovora kako treba, nema osiguranja, penzionog, PIO, MIO i tako dalje. To je najveće iskušenje. I riješi se to, Allah ti dadne to. I ti za godinu, 2, 5 dođeš do posla, alhamdulillah, zadovoljan si sa tim. Kad ste vidjeli da neko umre od gladi? Allah daje na faku. Dok god čovjeku suđeno da živi, Allah će na faku da daje. Na ovaj ili onaj način. I riješi se to i nakon 5-10 godina više niko ne razmišlja kako nema posla. Već imaš druga iskušenja koja te lomi. Druge stvari koje ti, da kažem, predstavljaju teškoću u tvojom životu. Možda kažem, bitno je da razumijete da svako vrijeme, svaka etapa, svaka dob u našem životu ima svoja iskušenja koja Allah daje da trenutno te to mori. Dok si student, problem su ti ispiti. Kad si svršenih fakulteta, problem ti je posao. Kad završiš, kad nađeš posao, problem ti je, ne znam, nija, porodca, djeca, sutra ti onda problem, uvijek je tako. Uvijek imate za svaku dob iskušenja koja za tu dob idu. Zbog toga je bitno da u razumijevanju vremena spoznaš da te Allah nikada, ovo kao što je Musa rekao i spoznao, neće te nikada napustiti. Samo ako ti svoje vrijeme na pravilan način rasporediš. Evo, htio bi s vama još samo, ne znam, koliko smo ograničeni da... Koliko? Evo, 7, 20, privod kraju. Dobro. Dobro, nećemo da... Primijetio sam jednu, hajde kažem, tu je boljka među našim omladinom, da dosta vremena zapravo trošimo, znati sami, na bespotrebnu priču. U smislu, znači mi imamo, recimo, evo sad kad sam rekao, uzmi svoju dijagnozu, neko će reći puno spavam, pa sad moram da mijenjam tu. Neko će reći puno jedem, pa moram da mijenjam tu. Neko će da kaže puno, ne znam nija, puno vremena provodim bez veze, ne čitajući, ili sjedeći bez veze za računarom i tako dalje. Znači svaki ima svoju dijagnozu. Ali realno većini nas je dijagnoza da puno vremena provedemo beskorisnom, bespotrebnom govoru. Ovdje želim samo jednu stvar da kratko samo da istaknem, da budemo svjesni. Kaže, jedne prilike došao nekom šejhu, kao neki mladić, kaže, šejh, koje je, kaže, boje bio ovan kojeg je Allah poslao u zamjenu za Ismaila, a.s.
Koje kaže boje bio taj ovan? To su pitanja koja su beskorisna. To su pitanja koja nam šejtan insinuira u naša srca samo kako bismo mi iskrenuli sa važnih stvari. I ne znam da li ste čitali ili gledali o priči koja govori o tome koje boje je tvoj pas. Koliko niste, sad neću da vam to pričam. Pogledajte, to imate mislim na internetu, ja sam to čitao negdje. Ali suština priče kao omladina koju treba da razumijemo. Znajte da je taktika našeg neprijatelja koju imamo izvana, da u nama probudi našeg neprijatelja iznutra. To treba da spoznamo. Neprijatelj izvana koji nas motri, koji nas ne voli, koji nas mrzi zato što smo na istini, zato što njihovi ruhovi znaju da smo na istini, a oni nisu, pa i onda to boli, pa onda ti zavidi zato što si ti na istini, on nije. To je govor, zov njegove duše. Njihova taktika, njihov način rada kako da muslimanima otežaju jeste da probudi našeg neprijatelja iznutra. Kada se, zato se na hudbama često uči, u stvari svaki put se uči وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا i Allahu sačuvaj nas od zla nas samih. Znajte da ovo je bitna stvar u razumijevanju vremena. Da spoznamo da ljudi sa vana koji nisu muslimani, koji žele naštetiti muslimanima, najviše će danas uspjeti u tome tako što će zavaditi dva brata muslimana, dvije sestre muslimanke, tako što će omladina gubiti vrijeme kroz rasprave, a nema znanja o tome, tako što će se baviti banalijama, bespotrebnim stvarima, a zanemarit će korisne, važne stvari u svome životu. I to je razumijevanje sure Vel-Asr. Nemojte dopustiti da u svome životu budete od ljudi koji se bave banalijama, a da važne stvari prolaze ovdje. Kad pogledate malo Buhariju, Muslima, Rijadu Salihin, subhanallah, tamo nećete vidjeti nikada, rijetko ćete naći na hadis koji ima 3, 4, 5 stranica. To su uglavnom hadis koji su kratki, jasni, sadržajni, jezgroviti. A zato poslanik alejhi selam je imao muđizu da mu je dat jezgrovit govor. Kažu ashabi, subhanallah, kažu ashabi kada bi sjedili na sjelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kada bi oni koji sjede sa njim, kada bi htjeli da prebroje riječi koje on rekao, kaže, bili bi u stanju da te riječi prebroje. Koliko je imao jezgrovit govor, koliko je imao suštinski govor, u smislu da znate što god čovjek više jača u vjeri, ovo što sam malo pre rekao za Musa, kada se postaviš dijagnozu, pa kreneš putem jačanja vjeri u svome srcu, pa rad dobrih dijela, pa drugi pozivaš drugi, tada da znaš, da budeš svjestan, što god više napreduješ u vjeri, tvoj nivo riječi koje govoriš treba da bude manji. Ali sve ono što kažeš treba da bude jako i oštro poput sablji. U smislu da kad nešto kažeš to vrijedi za 10, za 100 riječi. Vi danas imate ljude koji isprazno samo pričaju. Šuplja priča. Čita svoj dan u šupljoj priči provede, ništa ne kaže. I zbog toga postavi sve pitanje, si od onih koji se priključi svakoj temi, sad ja to znam, uključi se tu, ili si od onih kojima je srce ipak prije jezika. Poslanik alejhi selam je ovako imao jezgrovit govor, ovako sadržajan govor da bi podučio i odgojio ashabe da ne treba da im bude ono jezik prije srca, nego srce prije jezika. Da si u stanju da procijeniš, da li da to kažeš ili da to ne kažeš. Da li da to uradiš ili da to ne uradiš. To je odgoj, to je škola Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga iz te škole, evo samo još par primjera, moram to s vama da podijelim, imam potrebu. Evo nedavno sam čuo taj primjer, mnogobrojni su primjeri iz naše povijesti islama, ali mene uvijek fasciniraju primjeri iz našeg života koji mi danas koji živi, iz 21. vijeka. Jer to ti pokaže, čovječe, pa ta vjera može da se živi. Čovječe, ta vjera je nešto, najveća počast koju ti Allah dao. S tom vjerom možeš da postaneš neko ko je najviše uzdignut na ovome svijetu. Prošli put kada sam bio na jednom sjelu, jedan mi mladić ispriča, subhanallah, vidite kad je sjelo Allaha radi, uvijek neko od nekog može nešto da nauči. Ja sam od tog mladića prelijepu priču čuo i želim s vama da je podijelim. Kaže, on zna lično momka koji u Njemačkoj živi, Ali se zove. Kaže, prije 15 godina bio mladić. Kaže, bio automehaničar. U smislu, znači, znate kod njih kako se lako ljudi opredijeli u zapadu. Ako ne ide fakultet, ide zanat, ovaj zanat volim i radiš pošteno svoj halal posao. I radio je mladić kao automehaničar u nekom servisu manjem. I bio čestit, bio vrijedan, bio precizan. I to se kod njih odmah primijeti. I odluče, neki su za njega saznali i ponude mu posao kao, izvoli Ali, ako hoćeš da radiš u Fordu. A Ford je kao tada predstavljao kao veliku kompaniju u tom gradu. Znači iz malog servisa ide u veliku kompaniju. Koliko je važno da čovjek cijeni vrijeme koje Allah dao. Kaže on, dođe na razgovor sa direktorom, kaže imaš tako i tako, radiš 8 sati, plaćeno ti je to, imaš pola sata pauze za ručak i ostalo sve znaš kako ide dobro. Pita, kaže Ali, a pošto je bio musliman, svjestan Allah, kaže, mogu li ja, kaže, da ovo 30 minuta, ako imamo pola 11 pauzu za ručak, da mi daš, kaže, 2 puta po 15 minuta tamo u 12 i tamo oko 2. Uzimu pogotovo treba, pretpostavljate zašto mu treba. Dobavi podne i kindiju. Ali on sam pita, mogu li ja to na 2 dijela podijeliti? Kaže, direktor, kaže, nema, kaže, šanse tu nikom, kaže, nisam dopustio. Ali, kaže, hladno krenu ustaje, kaže, dobro, kaže, nema problema. Krene na vrat, čekaj, kaže, ja sam od tebe dobio najbolje preporuke. Najbolje savjete sam dao, su mi ljudi od tebe dali preporuke. Mislim, šta ti to predstavlja, zašto ti je to bitno? Kaže, slušaj, kaže, ja sam musliman.
I mene je Allah naredio da klanjam te i te vaktove 5 puta dnevno, na poslu će mene da kači podrednik Indija, meni treba da to klanjam, pa ako možda mi dopustiš to. Kaže on, pa hajde ako je to pitanje, imaš još kakvi zahtjeva. Kaže, imam još petkom sat vremena, moraš da mi daš. Uhvati se za glavu šef, kaže, pa koliko to zahtjeva imaš, kako, ne mogu ti kaže to udovoljiti. Kaže, dobro, kaže. Opet Ali ustaje, čekaj, kaže, hajde objasni, kaže. Šta ti je to toliko, kaže. Ako si, kaže, ti toliko dobar radnik, kao što si vjernik, evo ti odmah posao. Kaže, objasni mi taj fenomen koji, kako to, koliko ljudi dođe ovdje, grabi se da dobije posao. Prijavljuju se na konkurse svaki dan i sve bi uradili da dođu do ovoga posla. A ti tek tako odustaješ. Kaže on, kaže, direktore, kaže, slušaj, kaže, nema ti para koji ti možeš meni da platiš onih 15 minuta svojim gospodarem. Nema ti para. Koliko ti meni to možda nadoknadiš da platiš. Kaže, ako si tako dobar radnik kao što si vjernik, ostani da radiš. Kaže, evo 15 godina je prošlo, redovno klanja i na džumu ide, subhanallah. Kako te Allah uzdigne kada ti pokažeš da cijeniš svoje vrijeme, da cijeniš svoju misiju na ovome svijetu. Koliko je bilo velikana koji su svoje vrijeme na pravilan način koristili, koliko je bilo učenjaka koji su nam u emanet ostavili da svoje vrijeme rasporedimo kako treba. Subhanallah. Vi znate da smo mi, kaže Allah dželešanu, kuntum hajre ummetin uhriđet lin nas. Kaže, vi ste, kaže, najbolji ummet koji se pojavio među ljudima. Da li smo mi najbolji ummet u Kur'anu? Za nas to stoji. Sledbenici Rasulullaha su tu. Ali da li smo mi možda ti koji su doprinijeli da ovaj ummet bude najbolji? Ili smo mi ti koji doprinose da ovaj ummet samo opada očima drugih ljudi? Zamislite kad imate jednoga, navešću vam primjer, Ibn Akil, jedan velika napisao knjigu Funun. Kaže, 800 tomova knjiga ima. 800 tomova, kaže, najveća knjiga napisana ikad. I Bog zna da li će ikad to da stigne. Mi ne bi mogli pročitati 8 tomova, kamoli 800 tomova napisati. Zbog takvih ljudi Allah dao da je to najbolji umet koji postoji. Sultan Mehmed al-Fatih, koliko je godina imao kada je osvojio Istanbul, znate? 23, 24 godine. Od 15. godine pred njegovim očima bila jasna vizija, moram da dođem do tamo. Hoću da budem onaj koji je Resulullah pohvalio. I u tome je uspio. Ušte on svoje vrijeme koristio. Imam Nevevi, za 40 godina preselio. Znate koliko je dijela iza sebe ostavio? 500 knjiga. Samo se učenju posvetio, subhano. I kaže, toliko je se bio posvetio radu, učenju, korisnom provođenju svoga vremena, da nije imao vremena da jede. Dođe majka, kaže, sine, hajde da jedeš. Kaže, nema majka vremena, moram da radim, moram da pišem. Kaže, ona ga nahrani, ona mu stavi ono usta, napita ga, što bi rekli. Kaže, dođe sabahski jezan, kaže, majko, kaže, imaš šta da se pojede, kaže, pa sine, već si, kaže, evo, ja ti dao. Kaže, tako me Allaha nisam ni osjetio. Subhano. I još jedan primjer ovdje da vam kažem. U njegovom vremenu bio jedan čovjek. Ovo koliko je važno da znaš rasporediti prioritete. Da ne budeš od onih koji sjeku u svojim mjesecima, nego sjeci djelima. Kaže, bio je jedan čovjek, jedan učenjak kojega u historiji Islama nije zapamtila ni po čemu, osim po tome što je vrijeđao imama Nevevija. I imam Nevevi bio sa jednoga sela. Da kažem, čovjek seljak. A napisao djelo koje se zove Revda. A Revda znači bašća. I sad kaže ovaj, želje da ga uvrijedi, kaže, qala al-fallahu fi haqlihi. Rekao je seljak u svojoj njivi. Kao Nevevi je rekao u svojoj knjizi Revda. Na negativnom kontekstu ga spomenu. I povijest Islama ga upamtila samo po te dvije rečenice što je rekao. Da je on uvrijedi mama Nevevija. Čak mu se nime ne zna. Subhana. Koliko znači je bitno da ti budeš od onih koji hoće da doprinese korisno, a ne samo štetu da donosiš. Još Sa'd ibn Muaz, čuli ste za njega. To je ashab zbog kojeg se potresao, šta? Arš Allah dželešanu kada je preselio. Sa 30 godina je primio islam. Znate kada je umro? Sa 37 godina. Kad imao 37 godina. Zamislite kakva on djela za 7 godina morao da uradi da tako bude jak to događaj da se Arš gospodara svih svjetova potresti. Kada mu je dženaza bila, kaže, osjeti ashabi Resulullah da je tabut mu prelagan. Kaže, zato, kaže poslanik alejhi selam, zato što meleki nose njegov tabut. Za 7 godina života, 7 godina vremena, on je uspio da zaradi tako velike stepene, tako velike deređe. A nama Allah dao toliko stvari, toliko vremena dao, toliko nam riznicu dao da smo od rođenja, alhamdulillah muslimani, da od rođenja znamo prave vrijednosti, da znamo da treba da težimo ka perfekciji, a mi opet mora sami sa sobom ne svodimo račun, vrijeme bez veze tračimo i nakon toga onda osjetimo neko nezadovoljstvo u svojim dušama. Imao sam još jednu hediju da vam dam ako mogu, pa sad tim ću završiti tako Bog da... Evo da naučimo ako ništa nešto novo konkretno, u smislu dovi ili zikra ili nešto tako. Jedne prilike, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je vjerodostojna predaja koja nas navodi u nekoliko hadijskih zbirki, kaže on Muaz ibn Džebel, nakon uhvati ga za ruku i znate vjerovatno tu predaju. Ali evo hoću samo jedan detalj da s vama podijelim. Kaže on, ja Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Kaže, o Muaze, tako mi Allaha, ja te volim. Uzme Muaza za ruku i kaže, tako mi Allaha, ja te volim. Zamisli kakav je Muaz osjećaj bio kad mu Resulullah kaže ja te volim. Zamisli tog hala. Zamisli te ljepote u grudima.
Zamisli tog dara. Kaže, Muaze, tako mi Allaha, ja te volim. Odmah nakon toga kaže, فَلَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاتٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. Nemoj da zaboraviš da na kraju svakog namaza, odmah iza namaza, direktno, kažeš, gospodaru moj, pomozi me da se sjećam, da ti zahvaljujem i da ti lijepo robujem. Allahumme e'inni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetik. I sada Muaz je to čuo i kada je poslije svakog namaza to primjenjivo. Kada je on drugim ashabima prenio ovu poruku. Znate kako im je prenosio poruku? Kaže, kada je braću moja, ja vas volim, nemojte da zaboravite da nakon svakog namaza kažete Allahumme e'inni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetik. Kada su ashabi tabinima prenosili, kaže, oni su govorili, kaže, slušaj, kaže, ja te volim, nemoj da zaboraviš da na kraju svakog namaza kažeš Allahumme e'inni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetik. I tako se kada je taj hadis prenosio stoljećima, generacijama, sa koljena na koljeno, da se uvijek prvo kaže, slušaj, Allaha radi te volim, nemoj da zaboraviš da to kažeš. Taj hadis kaže, se zove el hadis muselsel bil mehabbe, hadis koji je povezan sa ljubavlju. Hadis koji je, kad se uči kod uleme, to znači hadis koji, kad nekog voliš, to mu kao hediju daš. Razumijete? I kad ja sam slušao direktno svojim ušima čovjeka koji ima sened ove predaje do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ja sam ga slušao. Pa evo sad želim s vama da prenese da vam kažem, tako mi Allaha, ja vas volim. Nemoj da zaboravite da nakon svakog namaza kažete Allahumme e'inni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetik. Jeste primili? To je, nek bude neka mala hedija. Znači, to je, zamisli kad to kažeš, to kao da ti je Resulullah hediju dao. I zbog toga nek to bude neki naš na kraju zaključak, da budemo od onih koji su svjesni da ako te Allah ne pomogne, da svoje vrijeme koristiš kako treba, da se njega sjećaš, da se njemu zahvaljuješ, da lijepo Allahu robuješ, niko te drugi pomoći neće. Zbog toga prije svega gospodara molimo da nas učini od onih koji se na njega oslanjaju, koji njega pomoć traže, da budemo od onih koji svoje vrijeme korisno provede, da gospodar ukabuli naše druženje, da vas ojača u vašoj misiji i da bude zadovoljan sa svima nama i da nas ovako sve zajedno sastaje u džennet firdevs. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.